Oh, ada kami dito ay Kudlap Cave. At ito'y dagiti kabaong dagiti ninuno da kano. Oh, pimasyar kami. Dito'y Kudlap Cave. Apa jadi kita patingganan? Ito yan. Ito'y dagiti kabaong tininuno da kano. Dinanon mi nagnag na kami. Adayo. Ay na. Mabuteng da sumungad. Pinaw namin ni Kuya Ande. Ako na da baka tumadar kano nga bigla. Dagiti adto kargana. So alakit. Oh. Yan anusan may. Oh. Kabaong nang sila. Oh. Ito. Han mabaling kanu nga lukatan. Lukatan ba siya? Oh. Di baba, nababaunay na nga to. Pinagpag nami kakabsat. Nagigat ka no, agkat katawa ka da ng iwat unay. Takwa. Oh. Hey! Ito nilungon ni Lamang. Ang kargaan da tultulang na. Talaga nga dinanon mi da ito eh. Inayadag lang ti agsao, tama di kano tinangiwat ta. Iso ti patakaranda, tamariri dagiti. Adatoy. Ito da. Lakit. Nakadanong kami dito Kudlap Cave. Nagna kami. Tinagadayo kakabsat. Ay na. Dito tinagnagnaan mi. Oh. Ay. Nagiti kayat na ti pumasyar. Umay kayon to. Tanapintas. Oh. Padasa ma. Tay video tayo. Oh, naka-video na eh. Sige, lukatan kuya. Lagyawan kami. Nakadalong kami dito ay. Oh. Lakit. Nadanon mi di bagbagada. 10 minutes. Nga pag naam ijay kalsada santo 15 minutes nagpababa nagpangato. Oh. Napintas taglawlaw na balat. Oh, tipang. No madarudos kadto diretso ka jay handa ka maalan ipumpunda ka mo jay ay kat si kanto metten iti apanda pasyar ni jay. Sige karot agsubli kamen. Anay.